I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Ko ne riskira ne profitira. Stara izreka koju dobro znaju sudjelnici igara na sreću, lotoa, bingoa, euro, jackpota, pa čak i sportske prognoze, pa i oni koji godinama igraju, a da ne povrate ni cent uložen u zaokruživanje dobitnih kombinacija. Zgoditak na lutriji je toliko rijedak događaj da ljudi kažu da imate veće šanse da vas pogodi grom nego osvojiti jackpot. A da ne bi i vas zadesila ista ili slična sudbina kao i ovih dobitnika, ostavite taj like i prijavite se na kanal jer u budućnosti možete očekivati neki novčani giveaway na mome kanalu. 1989. godine porodičan čovjek i ugledni građanin Willie Hurt osvojio je jackpot od $3.100.000 na lutriji u Michiganu. Tokom naredne 2 godine potrošio je velik dio svog novca na krek i heroin. To je dovelo do njegovog razvoda, kao i gubitka skrbništva nad svojom djecom. Razvod ga je koštao većine onoga što je ostalo od novca. Willie je nešto kasnije optužen za ubojstvo svoje djevojke koje je počinio u svom alkoholisanom i narkomanskom ludilu. Jose Antonio. Jose je ilegalno boravio u SAD-u kada je osvojio lutriju od $750.000. Zato je zamolio svog šefa Erika Cervantesa da preuzme njegov novac. Umjesto da proslijedi novac svom radniku, Cervantes ga je odlučio zadržati za sebe. Jose je pokrenuo tužbu, a na sudske troškove otišao je gotovo sav osvojeni novac. Evelyn Adams. Ova srećna dama dobila je na lutriji 2 puta u toku 2 godine, a ukupan iznos iznosi $5,4 miliona. Opijena dobitkom, odlučila je da odnese svoj dobitak u kockarnice u Atlantic Cityu. Najblaže rečeno, njena sreća nije izdržala jer je većinu toga prokockala i sada živi u Camp Prikolici. Vivian Nicholson. Kada je Vivin suprug 1961. godine osvojio 152.319 funti na lutriji, ona je odlučila da bude slobodna u troši. Vivian se odvojila od prijatelja i porodice, dok je muževe dobitke trošila. Nakon što je suprug poginuo u saobraćajnoj nesreći, Vivian je još više krenula u trošenje. Na kraju je ostala bez novca i potpuno udaljena od porodice i prijatelja. Kelly Rogers. Godine 2003. 16-godišnja Kelly Rogers osvojila je britansku lutriju od 1,9 miliona funti. Njena mladalačka dob je možda igrala ulogu u njenim vještinama upravljanja novcem. Sally je bila podvrgnuta velikom broju estetskih operacija, kupila je gomilu kuća i otišla na luksuzne odmore. Nakon što je potrošila sav novac, vratila se nekadašnjem životu s majkom, sa 2 djece i lijenim dečkom. William Post. U roku od 3 mjeseca nakon što je primio prvu godišnju isplatu, William je već bio u dugovima od $500.000 nakon što je kupio restoran i avion. Članovi porodice ispuzali su kao žohari iz stolarije kako bi uzeli dio dobitka, uključujući i njegovu bivšu djevojku. Čak je njegov brat unajmio ubojicu da ubije Williama, ali u tome nije uspio. U roku od godinu dana William je imao dug od $1 milion i proveo je neko vrijeme u zatvoru nakon što je pucao na lihvara. Denise Rossi. Kada je Denise Rossi dobila na kalifornijskom lotovu $1,3 miliona, odlučila je da napusti muža i zadrži dobitak za sebe. 2 godine kasnije, bivši muž je saznao za razlog njenog napuštanja pa je odlučio tužiti Denise, jer nije rekla za osvojeni dobitak koji je uistinu razlog za razvod. Na kraju mu je sudija dodijelio 100% dobitka i ostavio Denise bez prebijene pare. Amanda Clayton je svojim komšijama bila poznata kao degenerik i narkomanka. Njen dobitak na lutriji od $1 milion samo je dolio ulje na vatru. Clayton je na kraju uhapšena zbog prikupljanja čekova za dobrobit, iako je sada postala milioner. Nakon što je neko vrijeme provela u zatvoru i platila kazne zbog prijevare u socijalnoj zaštiti, umrla je od predoziranja drogom. Americo Lopez. Kada je Americo Lopez osvojio $24 miliona, odlučio se povuče sa posla i živi miran život. Međutim, Lopez je zaboravio da pomene da je dobitna lutrija proizašla iz podijeljenog udjela tiketa od 5 drugih kolega. Bivše kolege izvele su ga na sud i dobili zaradu koja im pripada. Lopez je morao da se odrekne $20 miliona zajedno sa pravnim troškovima. Michael Carroll osvojio je jackpot Na britanskoj nacionalnoj lutriji u iznosu od 9,7 miliona funti. Tokom 5 godina trošio novac na drogu, prostitutke i derbije demoliranja auta. To je popularan sport u SAD-u. Samo što je ovaj genije to organizirao u svom dvorištu. Michael sada radi u fabrici keksa, nakon što nije mogao da se vrati na svoj stari posao smećara. I to bi bilo sve za ovaj video. Lajkujte video i prijavite se na kanal. Ćao!